Dobro jutro i dobrodošli u novu nedjelju. Uvek je pravi trenutak da preuzmete kontrolu nad svojim danom, a uspješni ljudi znaju kako to učiniti. Postavimo se u njihov svet i otkrimo 3 ključne navike koje praktikuju svako jutro, osnažujući sebe za postizanje ciljeva. Prva navika je postavljanje ciljeva. Jutro je savršeno vreme da se fokusirate na ono što želite da postignete, bez obzira koliko maleni bili ovi ciljevi. Umjesto da se opterećujete dugoročnim planovima, razmislite o 1-3 konkretnim zadacima za taj dan. Možda je to završavanje važnog projekta ili čak jednostavno povećanje unosa tečnosti. Kada su vaši ciljevi jasni, dan postaje mnogo produktivniji, a osjećaj postignuća se javlja već od ranih sati. Ispisivanje ciljeva može dodatno pojačati vašu posvećenost. Druga važna inercija u jutarnjoj rutini je korišćenje afirmacija. Ovo su moćne reči koje izgovarate sa namerom da osnažite svoje razmišljanje. Ponavljanjem pozitivnih izjava kao što su "ja sam sposoban i vredan uspjeha" stvarate temelje za pozitivno razmišljanje. Ove rečenice pomažu da se usmjerite ka pozitivnim ishodima tokom dana. U trenucima sumnje sjetite se svojih afirmacija i dobit ćete podstrek koji vam je potreban. Osjećat ćete kako se vaše samopouzdanje kao i energija podižu na viši nivo. Treća i posljednja navika, ali ne manje bitna, je uključivanje malih navika u vašu jutarnju rutinu. Bez obzira da li se radi o nekoliko minuta vežbanja, meditacije, čitanja inspirativne knjige ili jednostavno ispijanja čaše vode, ove male radnje pomažu postaviti ton za cijel dan. One pružaju osnovu za suočavanje s izazovima koje donosi dan, doprinoseći vašem opštem blagostanju. Kada počnete dan s nečim što volite, lakše se suočavate s izazovima. Dakle, ponovimo, postavite ciljeve, koristite afirmacije i uključite male navike. Ove 3 jednostavne strategije mogu drastično promijeniti vašu produktivnost i motivaciju. Testirajte ih ove nedjelje i primetite razliku u svom svakodnevnom životu. Uživajte u uspješnoj nedjelji i budite inspirisani.